أمبنا أولني باب كما أني بيشيكي أني كلي باب الأمر بالتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للسان نعم جزاك الله خير أمبنا أولني حديث فلو بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهد هذا القرآن فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقلها متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فلنا بسوني ومغاني كونتوناي ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلنا بسوني ومغاني أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو درسوا بإمامنا النووي رحمه الله وكا كتاب كونو رياض الصالحين باب الأمر بتعهد القرآن والتهجير من تعريضه للنسيان. كن نيبونداي كينيا مريا إكي جانتو قرآن لا نيمو منيا دروشيدي إي جانتو لا إكاتوكا ساغاكا إكانا نيناكو نيمو من مهارة دروشفانا إي جانتو قرآن لا إكاتوكا كلا والتهجير من تعريضه للنسيان إكي يرقلوشي إكانا قرآن كيشغولا كيشغو من باتو نيبي نيناكو إكانا كودو كو من بيتو نيبي نينا قرآن كو نيمبوندا كو فلا دي بالا إكي جانتوالا يمين دروشي قرآن كونو إكاتوكا كلا إكانا كلا لتوي كو بيكي سباوي نيبي نيناكو إكي يرقلوشوما. والنبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كارسمنا با موسى ما ألك جيك بوما كبن نجم ملك تنونا كشبك قال تعاهد هذا القرآن كيدم كيا جانتون القرآن الله فوالذي نفس محمد بيده نكلنا نيم مساي محمد نيم بمسامين بولو لهو أصد تفلتا من الإبل في أقلها قرآن كتلي أكتلي كابولغوتو كتلا مغولا كتمن نيامي ني يا أسيرين ني غران كالا نيامي كتلي كاكا غران تيجي تشغومي كتا قرآن فنا كتلي كتلا هذا مدينة كتمن أوكا ني حديثا منتفق عليه واري مسلم بين حديثين بحديث فلان كلا كفرك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن آهد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبت متفق عليه. وان ابن عمر رضي الله عنهما قد سمع عبد الله بن عمر ملك جيك ابو فلابيما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولك تشيد لك ترونا كسبك كو انما مثل صاحب القران
tiden ko qur'ana tigi mana qur'ana durusilen be mogo min bolo ka masalil ibli al muaqqalati abe komi nyame min ni garambala ini ahada alaiha amusakaha ni janto ka nyame na ki janto garai na be nyame na ya kala garai be nyame mina ateta wayni atlaqaha jahabati min ni garai ko ni bon nyame na doro imi janto la ka garake ka nyame la ni i janto ka nyame la ka garan kala garai be ke sababu ka nyame mina min ni ka nyame ko ni foni garai mbola durabeta muntafaqo alai mado garai mbake ka tele barmanan kanna mi nu bake nyame sengalan chamanche la jurude do gara abeke sengalan fula chamanche de la abeke nyame la abeke falula abeke soula ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين مؤلف يافوك كتابه كنو رياض الصالحين في باب الأمر بالتعاهد القرآن والتهجير من تعريضه للنسيان بندمي ناكوي كي جانتو قرآن لا أنيكي يرى كروشي كنا كوكي منهم بي قرآن بلا منهم بي كي سباوي نوبي نينا قرآنكو يأننا كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتأهده ni ala ye fonnan shiriya kiye ye alaka kitabu indurushi i janto ala wazalika li'annahu ay alquran alkarim parce que nin qur'ana ba min fulani nye kama sabahu nabi sallallahu alaihi wasallam kal ibilin fi ukhliha komi cide nye a misaliya foanye chogomi abe komi nyame da ka garanna يعني كالإبل المعقولة إذا تاهدها الإنسان أمسكها أبيكم نيامي من غرام بالا ني جانتوالا غرايم بامنا وين أطلقها جهبت وداعت من ني غرايم فوني كابون نيامي ندرا بيتا بيتيا أبيتونو وغير أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو تشيدن كاليلو كدفنا أبا موسى لأساريك حديث لك جيكا بواما تاهد هاج القرآن فوالذي نفسي بيده لهو صد تفلت من الإبل في أقلها تيرين كو يا جانتو نين قرآن لدي والله نين قرآن كتلا مغولا كتمي نيامي كتلي كغرانتي كتومي وينبغي لك أن تجعل لك حجبا معينا تتآهده كل يوم أكاكا قرآن دروسي بغا eyere ka hijibu do joyi yereye dongodo nibi janto la ko kala masala taqulu kullu yawmi aqra juz'an fatahfaz alquran fi shahri ebe se ka fusisa dongodo ne yere ya birin yere kan be hijibu kelen kala ni o bili yere ka dongodo hijibu kelen komi jiju fula dongodo hijibu kelen o ye jiju fula de kalo kele ibe se ka qur'ana jigi ibe qur'ana tanga aw jiji ayini fataha fajuhu fi 15 yawma ube jiju fula komi hijibun nani dongo do nibo kala tile tani duru ibe qur'ana durushi aw salasa ajijai fataha fajuhu fi 10 ayyam ube jiju tanta tileta ibe qur'ana jigi iba koloshi kajigi dongo do hijibuta ila 7 ayyam ila 3 ayyam adon ka dafa kajigi tile wolon fula ube tile saba ta'ahudan haja hatta la tansahu bonnin koloshi ki janton ni nay kanan ina qur'ana ko imma dongo do jiju kele woyede kalo ibe qur'ana jigi dongo do jiju fula obe be hijimun nani dema wala tiletani duru be qur'ana jigi ube salasatu ajijai niyo okala hijibu ewa dongo do hijibu tanyona donko ewa tileta ibe qur'ana jigi ila sabata ayam ya salasati ayam salafu tumbe nimbeke
وقد وردت أحاديث في التهجير من نسيانه لمن أمهله بغلونا نفنا مغمم بهم أما كوبو قرانا لفوني بنيناكو بغلونا نقولا أما من نسيه بمغترات تبعية فإن ذلك لا يضره من هذا مدن من ينانا قرانا كوني هذا مدن يري تابلو دي إن يناناكو وإكفارتوتي hada madera yeret la halagna chogode enyina na kurana ko de la oti toro hera de tara kito hera do de tilalaila me junubu tika ola parce que hadisa do be na koni mugo minye kurana drusi ko nyina na ko yomal qiyama do yibaki to be na qiyama keneka me hadisa sahalente hadisa sahalente don ko ni faratura ko ni kima ko bala tire nyina ko ewa nyina na ko wala ambe sira ini nyanga kata yokoro min ni yere nyina na la hadama da ya chogola torati ka ola lakinni man ahmalan wa taghaffala anhu min ni mo me nya imma ko boala de ki yere nyina ko bara ani amallahu alayhi bi hifjihi ala kelen ko fe kan nema ki ya durushi e yere de imma ko boala ka to ki yere nyina ko fo nyina na ko فإنه يغشى عليه من العقوبات نينتي كوني أمبسيرا إني جانغا كاتانيا أمبسيرا إني جانغا كاتاكورو فأنت يا أخي دون سيمنو أمبالي مكي إجامن الله عليك بالقرآن نيالا يفونان سيرا كيني قرآن فتآهده بالقراءة بتلاوته بتكرر تلاوة وكذلك أيضا بالعمل به ni ala ye fonnan shiriya keni qur'ana ya durushi i janto ala i janto qur'ana kalalina i ka to ka qur'ana kala ka saga ka wa kajalika aida bil amalin bihi aseble ba sura seble ba boro bil ilmin bihi qatawdo tabala bil amalin bihi de sahalendo mumbo saha nimbena tugoko abado bil ilmi ya qatawle aka janto i janto la ke baraka na li anna li amal bi shay yudi ila hifjihi wa baqaihi parce que ni baraka ni femini doni minye obeke sababu ye o doni tangalembe toybolo doni be toybolo wali haja qala badu salaf badu ulama ninde ko so doni ke baw doko qayyid al ilm bil amali bihi koy ki ka doni siri ni bara ye ka baraka nay فإن العمل بالعلم يقتضي بقاؤه parce que ni hada made barake ni kadoni obeke sababu kadoni mbeto yibolo لأنه لا يجال على قلبك ولا على جوارحك parce que ni sugu mo min be barake na kadoni bara doni mbi dusukunde ka bara doni mbi isufe de la fana fa ya sara hakaja fa innahu yabqa wala yansa donc ni labana ni chogo la fana qur'ana be toy bole ka doni be toy bole ite nyina ko wodi ya to ahmad ibn hanbali ko ako ali ilmu yahtafu bil amali fa in ajaba istaqarra wa illa irtahala ahmad ibn hanbali ko ako doni fulede ni doni soro ko doni be bara de wole ko ni bara ke ni ka doni nye ko doni be sabati bolo comme ni ma bara ke na doro ko doni mbeta salafu be nemfo har ni doni nyere mata ka boy bolo ni te bara ke ni doni mumbe ka barka de bebo ebe shi ka shigi ka wajuri ke ka tileke ka shigi ka wajuri ke ka kumate foyi nafa parce que yere take ka bara ke ni doni nye barka boleno fonka bara ke ni doni o de be doni sabati bolo ka barika ka sabati bolo wodi ya to ni faramfansiya mimbe salafu ni asisan ka kalambaga wunce faragu min banin to je sarafu tilela ulu ka bara de kacha katemu ka kumaka ulu ka bara de kacha mugo nyuma folon ulu ka bara de kacha katemu ka kumaka mesi san ka kuma de kacha kateme baraka sisa kuma de kacha kateme baraka wodi ya to barikate doni nununa barikate kuma nununa utake kanobo ila marahim rabbi amma ja ahmala fa innahu yadiyun
وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل أو قرآن فلي أكون مغو يما كوبو قرآن لا يما كوبو على كبارك ناي كوا بيتا دكوي أبيتا كبوي بلوكون هارنا أو حرفو توري كنا تنغلين ببلو بركة يالا أكوا كاكا مغو منا يه قرآن كلا نيبه قرآن كلا يكا كرافنا بتدبر وتمهل akara ni tashiye ani hakili shigin ika kala doni ni be qur'ana kala fana kala ni tadabburu ye ibe aya munun kala iku tashi inofe ka kala doni ka sumaya wala yahillu lahu an yashra'u sur'atan allati tujibu isqatu ba'd al-huruf ate daga ye ika qur'ana kala inteliya chogola teliyali mimbe harafi dobi لأنه إذا أسقط بعد الحروف بس كني القرآن كحرف دو بدرو فقد قير كلام الله عن موضعه يألك كما يلما كابوان أيرولا نيتي كقرآن كلام تليا كين تليا القرآن فوي تليا بكسو كحرف دو بي ويألك كما يلما لده وحرفه إباك كقرآن كألك كما يلما kabo anola wa harafuhu ibake ka aka harafu fana yelma kubo anola amma al ajalatu allati la tastawjib suqutul huruf mitliya min take sababu ni harafu bebbi fa innahu la basa bihi wa taliya sugu bashitola taliya min qur'ana kalan taliya mi ibake ka taliya de mi harafu bebe na chokola harafu mabbi bashite o taliya sugula مي كانت تليا تشوغو دي لا ميم بحرف فنبي والله الموفق باب الاستحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت واستماع لها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ني بوندا ميني كيكا كانيني قرآن ني باكي كقرآن كلا إكي كانيني قرآن تلي وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها ani ka nyini mogo fe mogo min kan kanyi qur'ana la ika nyina fe ko aka qur'ana kalika ika lame ni bonda bina kuma nin ko fulade ka wan nabi hurairah radiyallahu anhu kari samina bi hurairah malaka je ka wa maqala samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma azina allah li shay ko alama lamelike foye ni ajina Allah ya lameli de ko alama lameli ke foye ma ajina lin nabi ni ala be lameli min ken nabi nyuma hasani saut na nyuma min na be qur'ana kala na kalan kanye ala be lameli min ke katan nabi nyuma ka qur'ana kalana nabi nyuma na ka qur'ana ka na kan kanye yatakhanna bil qur'ana na ba kanye ni qur'ana yaji harubi ka kan qur'ana muntafaqal buhari muslimu da benala alama lammelike foye kan nabi nyuma bo nabi nyuma min baki ka qur'ana kala ka nyeni qur'ana ala be lamme chogo mi de ate foye lamme o chogola ni nabi nyuma be qur'ana kala na ba kanye nayi ala be lamme chogo mi ate foye lamme o chogola donc mo min ka qur'ana kala ni akanyi qur'ana kala chogo kanyi abolo ani akan kanyi qur'ana kalanto mogo site ciden bo ola ciden de be benye ola ni ciden be qur'ana kala ala be lameli minke qur'ana kala inna ni ciden ba kala kanye ka kanye na ka kan korota nai ala bo lamme chogo mate fo lamme o chogola ni hadisa muntafaqo alai hadisa to nunu fana kala وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت
مزمارا من مزمار آل داود متفق عليه. وفي الرواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا استمعوا لقراءتك البارحة. وأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع أبو موسى الأشعري ملك جيكبواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وتشيدن كو أبا موسى الأشعري ما لقد أوتيت مجمارا على يكنيمان ديما مجمار آل داود كنيونا داود كنيمان يغنا على يود ديما ني مجمارا كانديدو ni aba musa kan kadi alaye a misaliya komi ngoni me lanyini ya kande alaye kanyuma dima komi dauda kanyuma min tumbe dauda bolona be jabura kala alaye dauda ka kanyuma nyugona dima ni hadisa muntafaq ali wa fi riwayati li muslim anana muslim kana chogola anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka chira la ka tanuna kishibaka qala lahu chiron ka ba musa li asharima law araytani wa ana astamiu li qira'atika albarihata akwa ba musa nitunye neye suro ni mbake ki ka qur'an kala lamme nitunye nye itumbe kabako hadisan na chogo ni nati bo muallif rahimahullah kitab riyadus salihin qur'ana kala adabula ayen ni mbonda nati babu istihbabu tahsinu sauti bil qur'an ko akanu nindo nibe qur'ana kala iki kanye ni qur'ana anifana ika nyini mu'min kan kanyi qur'ana la ika nyina fa ka qur'ana kala kai ka lamme masaila fulade fulani mbonda ko masailatul ula استهباب تحسين الصوت في قراءة القرآن وتحسين الصوت في قراءة القرآن ينقسم إلى قسمين مسائل فلو أكنونين دوكي كانيني قرآناي كانيني قرآناي وبتلا كتاتلا يرم فلا أحدهما تحسين لأعداء ودولا كلمة منيكي كانيني قرآناي حرف الدين تغو كحرف الدين تغو بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها harafu boncho ye munye harafu be bangay bolon ibe harafu bo aboyoro la fana hatta yabudu alquran wadihan bayyina fo qur'ana be bange ka jeya mugoye akalanto e bolo qur'ana be jeya mugoye kata fala yudqam ite yoro min manka kunu ito kunu wala yahjafu shay'a ite foyge harafula harafu min kanka fo chogoma fo abo chogola min al-huruf li alla yanqusu shay'an mimma anjala Allah ala rasul sallallahu alaihi wasallam pour foy kana nakashi ala ye min jiga ka ciden ka pura foy kana nakashi yibe harafu benati a chogola ni nye kanyali chogo foloye ni qur'ana harafu kana chogola bon doni ke bango ko nin chogo ya min fule ni bunu khaymu be kuma nin ka mubalagha be do fana boronina harafu ga bo bon chogo nyuma na kake chamancela parce que do fana be dante me ko nube hari dadi info o ba fofo daji be bo ube do bo takallufu ke harafu do din chogo be takallufu ko fo harafu yere fo chogo nyaabe bila foli no fe uba fori ma fona ma alqulu ani takallufu hada madin kana takallufu ke harafun na chogo mi da foyi ka jeya o chogola kana takallufu ke ko e yere bi yere foroshe ka fendo ke minye fona taye ninte foloewa wasani tahsini saut yani niqamatu sauti fulanna ki kanye ni qur'ana an ko foloye harafu kan o chogola harafu dun chogo kanya o te foloye fulanna e munye kanyere voix ikanyere voix akash ikanye na ya hasinu sautahu bijalika ikanye ni qur'ana wakilahuma amru matlu nin fula be nyininendo harafu din chogo kanye e fana yere kanyere chogo ika voix yere fana kanye ni qur'ana walakin al amru
الأول الذي هو التحسين للأداء لا ينبغي المبالغة فيه ما جاوس منه يرككم بغ نبن غير متعرفه أقوم أن يحرفنا تغو من فوق كو أمانك هذا مدينك دانت مالا والقلوء فيه بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن ويتكلف ويحمر وجهه ibe mogo sura be qur'ana kala kayire forse togoya dola fo nyaw be bele ويتكلف في القنة وفي الإدغام قرآن كقنة أني إدغام أبا يرفرش ولو لكو كتشويا دولمي من ينافع وفيما أصبح ذلك نينونا نيغنو فإن حاجة من إقامة الحروف المتكلفة أكون ني قرآن حرف جولي دي يرفرشك ولكن لتكون قراءته تبعيا ويبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب نيكا كرانچو كاكي إيكي قرآن كلا تبعيا إيكا إيري كان نتري چوغولا درو حرفو كانوا چوغولا حركاتو كانوا چوغولا ودي نينين ديفه وما القلو والمبالغة مدانتم قلو أني كي دانتم كفندو كي كاشي أدام چوغويا دولا فإن هذه ليست مطلوبة نينين ديفه دانتم منيني في دان سغون ومنيني في وبه نعلم أقول ننا أنبادو أن تعلم تجويد ليس بواجب أقول أنبادو قد تجويد دوني كتجويد كلاكا دو واجبته لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون قلوي parce que tajwidi be sagi katade hada maremi ki kanya ni penye kasoro kulu utala wala mubalagha kasoro mubalagha fanatala fa huwa min al umur al mustahabbatu tajwidi kalali kowde de komin kanunindo allati yatawassalu biha al insan ila shay mustahabbu femminna bi lese femma femmin kanunindo la ila shay wajibu tajwidi kalante mugolla se femma minye wajibi ya qur'ana abise femme na qur'ana kola minye mustahabbu wala bedoya tajwidi kalante wajibiye fen kanunende do wa mal qismu sani wa huwa tahsinu sawt me tila yoroma fulana minye kanyeli ni qur'ana fa haja qad yaqulu qailu mogodo be se kafo husnu sawti laysa bi ikhtiyari al insan mogodo be se kafo minye kan voix koni nyali na dia ote hada madenye reswa bolode lianna allah ta'ala huwa alladhi yamunnu ala man yasau min ibadihi ala de be fonnan shiraka ka jonye minya jia fayutiyahu hanjaratan washi'atan wa sawtan tayyiba ala yere de be fonnan shiraka jondoye ka gono ferelendama ka kandama kammin kadi fayuqalu nam nimgoyen ninfo ambafu ali amru kajalika iye kofo chogo ma bo chogo de la minye kan vuan koni kajia obe ala de bolo walakin yahsunu lil insani sauta bita'allumi me hada madenyere fana beseke ika kanyeni ka kalaki ka kanyeni fana kala qur'ana kalanto beseke kanyena chogo mi لأنه حسن الصوت خارجي ومكتسب parce que kanye ni fona dobe abi hada madin dan chogola ani fana ibese ka bara ke kanyini ka soroka te donc oyen ko fly ayen fam donc me ube kuma ala yoro were min bora an katile wula sisa fodo ka situ dayele lendo ka do fana ye kala nyoro de dayele o fana ka shego qari unnunun ka kaun kopie Sheikh Albani nin karani na ko takallufu de ni ube min na o ya ko takallufu de do kele ako fulana atigila mugo na ma janto yere la le qur'ana kalanto tadabburu ko min fora qur'ana lo betunu alela mogo min ni ekobe shegu wore qaru wore de ka vota ibe se ka qaru qur'ana kalambaga nyumando ibe se ka ladde ga ka harafu bo chogola
ibe se ka karamogo do ladege aka harafu din cogo na bo cogo la bashi tola me ka karamogo ka kam yireta voix yireta don ke bawo maso odema taqlidul aswat ka qur'ana kalambaw ka kam ladege ko kam yire de copier don ke bawo maso odema ko ma yambari ko de manka Cheikh Albani ko takallufu bala et puis qur'ana tadabbur te sero e bolo minye abi arabin madigali ako don yere ube sallin mogo ye tarawih lo sungalo ani sungalo nafila wala ku ye nafila ni qur'ana kala mogo nyaw yake komi tilon kede ibe wo min kalama abe nin karamo nin qaru alimami karamo do kanta abe wo min kalama ba yere ma ba kanta fonni hari salli bana bi aye mogo sabade la dege sallina aye sure shi kanfo aye jabiri kanfo aye sure mu kanfo non ne tilun ke de qur'ana yo iyere ka voye minye kanyane wo ye doro ko dila iko dila ne ka foibe karamo wore ka kan kopie ko ta wo ye takallufu ye kele fulana abe qur'ana tadabburu yere tila ila pew parce que ebe sallim minna e hakilite sallire hakilita la wire ki kam miri ka aya fota wulade e ka hakili balade karamogo nye yoromi fo chogomi aya kan korota yoroma aya kan jigi yoromi aya yire kasi yoromi e kambe o yoro de lo kana o chogola qur'ana yire tadabburu hammiti la tuguni o betunu e la de pew donc la mo ko yire kolosi nonoma i kanye e yire kanye minya doro i kanye noye i wasani ka kanye i kana fo ko ibe mo gore ka vota do be se ka karuta o fana konkuru de be kede do karu muga do karuta abebe kelenkele kanta ni nye de ki yere sugula ni fewunya femunun bi nyina yere doni yere haqiqa ko ani ku nyina qur'ana tadabburu ko mo ku yere kurosinu makele fulanna qur'ana kala nyuru lambe min faraka do bake nu tara salli nu tara yoromu yubila mogo nye ku la salli ubeta kalancogo wereta ubake ka jama min chalute kalancogo mindo nu ma fo qaluna de ubafo hamuja de ubafo kisaide jamana in kono kalancogo fula de done mbambolo hafs ani waris mesisa yere misiru be kono fengo fenye sunna misiru de min done ndambolo jamana in kono sisa oye hafside warisi tumbe an ka mogo folo de boro me sunna mogo sisa ka misiri bo kono hafsi de be bune semini konni yorola rahimahullah akonni be sallini jama minye kalan cogo min donen do bolo kala unyeni ode kanata kalan cogo re kala ute min do obenani ko damado folo abeke sababu ye ka qur'ana valeri bo qur'ana bolo kalambari unye koro parce que ni lube qur'ana do kalandogo cogo minna e nana fo kalancogo werela uyi nyininka iko qur'ana kalancogo do de ninye abe valeri bo qur'ana na kalambali munye koro parce que luba e ja qur'ana yere aw nyana qur'ana ko ni kelende cogo kelen ya de qur'ana yere cogo kelen tala abe valeri bo qur'ana la kalambali munye koro ninye foloy fulanna abeke sababu ye kalambaliu ubin nagasi dambe kata qur'ana na ube kalambaga yurube nagasi kala nagasi uba akekat abe nagasi dambe kata ema parce que ulube kalanchogo mindo hafsu ni ya kalanchogo werela uba fo qur'ana chinyana ya qur'ana kolo chinyana ya ube alimami yere bisigi yani fana koite qur'ana do uba fo ko alimami yene harafu chinyade almamiya ni harafu cinyade parce que wulu ya akala kalancogo minna ya fo cogore la wulu to mindo o ba fo ye qur'ana cinyade ima ya do na tara misiri minna na ye nin karancogo ko dara ye salamu bila nyinin kali baga de be chayala aba fo han ni kalancogo yorede donc anye joli fo ni fula sabana be mo taswishi ibe mo taswishi ka sallela parce que ni etara nin kalancogo kura fo tado na ya me fokata le kata salamu bila sa taswishi de balela taswidi walela sal almami ni aya min kalate ale do taswishi de beto ni nya jole
sabannani na ni alama farika nimbe yere jirantiade wole kata e yerema parce que bi yere jirade ka yira mo lambe ni fana do o be nani yere jirantide yere jira donc hada madin ku yere kolosi bebe kalancogo min do ni nana sallini mo ya afo o kalancogo lay kata mi foy e kata modu wore de ke kata kalancogo wore de ke ima dow ye ni tilala doro e wa nu dow bora nyuma unde bena limami yere nyinin ka ni faraw fu e kala cogo mamad ni nye kalancogo wore de wa auto do de ni nye kalancogo wore hada madde ala kaddu sun kala sidda made mo chaman de ben ninjanya na maya kono min ni bara nyuma be bon ninjanya na kono ka sella garama ka dogore o da to la ko manja bil hasanati amma fu man fala hasanati o akon manja bil hasanati akon nina na la garade parce que bara nyuma chaman be ka te bojinya kono yakoy bara nyuma chaman be ka te boya koy ate sella gara o da to ala ko manja bil hasanati falahu asbi amsalha akon nina na na de akoni mo min ni bara nyuma kelen nana Allah gara ko nyugona tambiya ama fu ni bara nyuma ke tambiya ko ni na nana de parce que chaman be nyuma ke ya be toya ala kan kisoma donc mo ko janto nono nambali mo qur'ana ko inkera ambulo chogoye do illa marahim rabbi ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه وكفى امامنا النووي اي ابو هريره حديثه ما أجن الله لشيء ما أجن للنبي حسن صوتي يتقن بالقرآن يجهر به أجن قال العلماء ما نه استماع دوني كباو كو أجن كوري موني لملي يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها ألا ما فوي لما في منوني ألا بومي ألا ما فوي لما كم ميتون لجلا وألا مثل استماعه للنبي حسن الصوت أبلا ملي منك كتن نبي من نما نيما من كان كني يتخنى بالقرآن يجهر نابا كني القرآن كقرآن بانجي يعني النبي والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق ناكون نبي ولا كم بالنبي نمودما هذا ما دون كاليتون ولا نبي نمود كني كتم هذا ما دون بكا يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن يتغنى بالقرآن قريموني نابي القرآن كلاني كان يمي يجهر به يعني يرفع صوته به نابا كان قرطاني فهذا هو الذي يأجن الله له ني على بنين دلامي أي يستمع له جلا وعلا على بنين دلامي مسمين كبا قرطالنو فهو جلا وعلا يستمع على مسمين كبا قرطالنو أبلا ملك لأنه يحب صوت الحسن بالقرآن بس على بكنيما نقرأنا على بوفي ولأداء إلى حسن أني مغمين بقرآن دين تغنيمانا على بوفنا في ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكفى يا أبا موسى الأشعري كحديث فلك جيكابواما وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس يانو شيدين يريكا كما كلا ودودي دو ينمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته جات ليلتي ko ciiden lammelike kataba Musa le asarika kalama sudola fa ajabatuhu aba Musa le asarika kanye ciide kabako wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abi Musa ciiden ko abi Musa ma laqad utitu mijmara min majamira ala Daud wa ala Daud yani bi jalika Daud alayhi salatu wassalam na ko ala Daud kuma la nyiri Daud yerede alay Daud ka kanyo na dima Dawuda ka kantun kanyi kanyumantum be Dawuda bolo hari ni Dawuda be kalanta kanyali koso adia koso kulu be subhanallahu fo kafarakade ya jibalu awbi ma huwa tayra ala yoke Dawuda na be kala kulu be kala nofe kono be fara nyogon ka sanni dugu cede ka kala Dawuda nofe fa kanatil jibalu tarju ma Dawuda wa huwa yatlu jabura li husni sautihi aw kulutum be jabura kala kafara Dawuda kade Dawuda kanyuma yakoso aka kanyalin koso oto jawibahu jibalan wa hiya ahjaru jamida
ewa kulu tumbe Dawuda jabi kulu min tumbe kulun jalendo ninnin tala abe Dawuda jabi ni Dawuda be kalante wa kajalika tayra tuwa abu mahu subhanallah tuwa abu mahu kulu fana be kalan sage kafara Dawuda ka tayra kono tuwa abu mahu kulu fana be qur'ana jabura kala kafara Dawuda ka ni Dawuda be jabura kala kulu be sage jabura kala kana Dawuda nofe ni Dawuda be jabura kala kono be sage jabura kala lila Dawuda nofe subhanallah tati faija samayat kono benade nu ye Dawuda kalan kammu faija samayat qira'atuhum tajamma'ati fi jawi samai kono benade nu ye Dawuda kalan kammu dro bena be fara nyogon ka sanfe ubake ka kala ka faraga ya jibalu awi bi mahu yani arji imahu wa tayran yani kajalika marna tayra bijalika wa choko kelen alako aleko kuluma sagi jabura kalanna Dawuda nofe sagi ka kala nofe o fora kono fana ye ayi sagi ka jabura kala Dawuda nofe aka kantun kanyi wodi ya to ba Musa li asari fana kantun kanyi donc cide nyere jora kallame dugu jele cide ko ba Musa ma ko ala ye kandi ma ko mi Dawuda kakka kanyuma ala ye odima bon hadisan na to gore be yere abe hadisan na to gore be anyo kala labanna cide ko ba Musa ma akon ni tunye ne Yusufe nimba ki kilame tumbe kabako ewa aba Musa fana ko ni ne tumba kalama ko e ba ke kilame ntumbe kanye kateme e milame ntumba nye yere de donc don ko yala ni bedo yere jiralawa amba fu aba Musa tuma mi cide nye ni mfoaye ko ni tunya ye sure ne ba ke kilame awa ko ni ne tumfana tunda nyoro ko ibela ewa habarituhu tahdira ntumba nyede nyeli dambela Sheikh Salih Fawjani nyin karani na ko yala nimbe jata ba Musa bolo yere jiraye wa kolla parce que kacide nje nyini ko yebatole minye ka fenke cide be nisonja ni minye ko ke cide kan nisonja ko doke o yebato dole o yebaraji nyini dole donc aba Musa la sarita ninte jate ko yere jira ni mugo min fana bunu seminu ba fa ka sarhula ni mugo min fana yi kanye ni qur'ana e purun ka qur'ana damu do mugo dusukun kono u ka se ka damu de soro qur'ana la u ka se ka nisonja ni qur'ana e ka tadabburun nofe bashi to la uta yere jira yo me ni kanye de puru ka don kan kanye kintano wala yere jira fe ni yoro de la min ninya kire puru ka damu de soro qur'ana la ne in kanye ni qur'ana de puru mo ka damu soro qur'ana la ka qur'ana kalana aka diaw ya ka du sukun ko ka damu soro la bashi to la de o te yere jirai baraji de bola yere pasige yi balima deme aka tasini qur'ana yi balima deme puru qur'ana bisika lanya seranya do sukun ko chogomi bashi to la kan yere de ni minye yere jirai kin kanye ni qur'ana e puru o ka fonye konkan kadikin tan obe ka kin yogonda kama nkin kanye ni qur'ana ne ka kanye nkanye kateme karasaka nka korta katemaka nka bonya katemaka ninde manye yere jira ninde sumu ay ninde ne niya kede nyen kanye poro ka qur'ana ewa damu ane ka qur'ana kanu do mo du sukun ko bashi tola وعن براء ابن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. وأن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال سمعنا البراء ابن عازب مالك جيكبو فلابما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من نجمع مالك تنونا كسباك قرأ في العشاء بالتين وزيتون قم من يسافو صلي وسورة تين وزيتون وشيدن أكلا سافو صلي لا
فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه كو ألما مغشيم من بي قرآن كلام بغا شيني من كان كان يكتمي تشيدنك ني حديث منتفق عليه دوين فراغا وأن أبي لبابة بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد حسن. وأن أبي لبابة بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه قال سمنا أبي لبابة ما بشير ابن عبد المنذر لك جيكباما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتير لك تنونا كسبك أقوم من لم يتقن بالقرآن نمو ممي إكانيني قرآناي كقرآن كلا كلام كنتوكا إكانيني فليس منا إتاندوي رواه داود بسناد صحيح. donc hadisa fula min fulenni nye hadisa folo ko ciide nye watini wa zaitun ko ciide nye okala safo sallila ko alema mo kanye min kanye kateme ciidenga ni sora min fulenni nye nimbe jate bi qisafi la basa an yaqra wa fi haja li hadis abni hadisa la dalilu على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل ni hadisa ya irana ko basita la safo salli sora surmun fana surmun ikulu kala safo salli la ko basitola li anna tina min qisar al mufassal parce que surati tin min fulani nye sora surmun fana ka surmun dedo walakin al aksar an yaqra fiha min awsatihi mais min kacha tide mbolo min ibe ikanka min ke kacha ya safo sallila sora surman nunun kacha manche soraw pour akan nin famunde la ka fawye nko tide nka salli choko bun qaymu bana tijadil maadi fi hadi ghayr al ibadi fajr salli tide be kala min tiwalil mufassali ya tare no ko mufassali وبافو مفصلين دونون دي ما فانا كو سالي سورو دوكو باتا سورة القاف دوكو باتا سورة الحجرات مفصل باتا ودلا بو فجر سالي لا تشيدن تنبي فجر سالي كاچايا بتوالي المفصل سالي سورة سرمانون نونون كسورة جو أتنبي فجر سالي نولو كاچايا أبسي كسورة سرما وري كلاس فجر لا وقت ودولا دي ne aka fajiri salli kacaya tumbe fi bitiwali mufassal sura surmanu salli sura uka sura ja bo salli sura uka sura ja do ko uyata suratul qaf do ko suratul hujurat kanada amma yatasaaluna tiwali mufassal yenununde donc minye kide sallallahu alaihi wa sallam salli fana salli ani safo kiden tumbe nunun salli kacaya bi awsatil mufassali aben nunun salli de salli sorau kacamanci sorau abe ulu fana salli no de kacaya ulu yata suratun najiat kana da wadduhala wa min awsatil mufassali ulu fana yen nunun de kiden tumbe salli fana ni safo salli nunun de wadiyato ibn Shemira rahimahullah akon ni nyedde delay ibe se ka sora surmaun ibe so kala safola me akaka min kanyi safo ka salli ka chaya min awsatihi sora surmaun chamanche ka safo sallola ka chaya wadala lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Mu'adh ibn Jabal an yaqra fiha bi sabbi ismi rabbikal a'la parce que ci de nyamaju nyamariya ko safo salli ko aka sabbi ismi rabbikal a'la de kala wa hal ataka hadithul qashiya ani halaka hadithul qashiya wal layli ija yaghsa ani wal layli ija yaghsa was samsu wad duha ani was samsu wad duha wa ma asbaha jalika ani nunu na nyono kide nyom waju nyamariya konna bi safo sallini mugoye akan nunu de kala lakinni la haraja an yaghra bi qisar al mufassal katini
akom me junu basi tila wakati dola ika sura surma kala safola basi tila la komi suratu tini wa iza zulzilatin ani surati zulzilat wa masbah zalika ninunu na nyokono wa kajalika aida hasan nabi sallallahu alaihi wasallam taqanni bil qur'an donc ni nyen ni nyoroy amma fula fois donc mi nye futuri salli ani la sara salli kiden tumbe nunu salli ka caya bi qisar li mufassali sura surmaun fana surmaun kata suratu duha kata wannas kiden be la sara ni futuri salli no ulude ka caya donc de siminu ka kitabu wore la be kuma ni yoro fana la ako minye salli sura nunu munu fulen ni ku kalan jamanye salli wala ko nafa damado bala anafa folo folo mogo min be salli sora nunu de kalani mogo ye salli la anafa folo folo ibe ke sababu ye ka jama deme hakili be to ka salli la parce que ba ke ka yoro min kala ni ba ke ka kala mogo ka doni kono iba ke ka sora kala sora min ba kunna ka doni bo sora la hakili be to ka salli no fe ibe jama deme ku ka hakili to ka salli la kele min be sora surman kala ni mogo ye salli sora ni nya annafa doye annafa fulana ibe ke sababu ye jama min ba ke ka salli inofe ni sora surma nunu de bu kunna me e kala lendo kateme ko ibe qur'ana do kateme ko u ka harafu betile ni ka kalanye iba soro do be sora do ba kunna ale ye sora in kala ayire de la yire de ya durusina yire ube aya kala mo mena o te harafu do ale ba ke ka harafu do kala katawla mais ni e alimami ba ke ka ko sora kala akala e ka harafu togona le ta bora nyogon ko ka harafu betilo inofe aka harafu betilo inofe ninte fulaya sabana ni sora ni kala na duguma sora wala ni kala na duguma sora la anafa sabana ye jumaye abeke sababu ye ni jora yoro mi be temeli kele baga soro jonna ni jora yoro mi dro ibe temeli ke baga soro yire la jonna ibi teme ninya joliye nanina iye ciden ka sunna ke sallallahu alaihi wasallam ciden ka bila sirali ani ciden ka sunna iya ke sallila parce que tuma muwaju suratul baqara kala safo sallila ciden ko muwaju be mogo de fitina wa harisa dola ko muwaju au be mogo bole ka bo dina de la de o fora mogo wore de min fana ye fajiri salli janya fo do nana cide ma ko ne fajiri salli to e karasa kama na be salli jana ngai cide nya tigi wala ko he ako mogo ba awla nu be mogo bole ka bo dina la de ako muwaju ma ko muwaju e fitina kala de munna ete sabbi isma rabbika ala hal ataka hadithul khashiya wal layli ja yaghsha wa samsu wa do munna ete saka nunun kala safula ebe tabakara kala sallila aw sheikh muhammad bin salih usaymin rahimahullah ko ako mogo min be kala duguma sora wala nin nafanani bala iye ciden ka sunna matrafa ibe ke sababu ka mogo deme me afulete illa marahima rabbi mogo min be kala nin tima depuis nin qur'ana durusi nana sunna misiru la nu ye min teme na beta duguma sora kala ni mogo illa marahima rabbi abe ko mi duguma sora te qur'ana kono yere a chama nyere ye duguma sora ta drobe fili sora suruma wu ta drobe fili parce que nu kala le madelio nu ko teme yoro mi dro iba sora do ma qur'ana yere durusi de qur'ana sanfela beta hakke do durusi qur'ana chamancha beta hakke do durusi kuna la ba be hakke do durusi ako teme dora beta bagarata wakati dora beta chamancheta ka ira furu abafe ka ira la ko qur'ana bale kunna kasurata kunna ube ka ira wala qur'ana chama bi kunna anni serafu boranyo ko salafu salihu in ado tumbe santanke nyogon fe qur'ana ba kunna itado ay qur'ana durusi santa ini salafu salihu be sega kenyon be qur'ana ba kunna santa itado ay qur'ana durusi mais awbe yoro mi dro fanko ira mo gola de ni nye kasara berebele bade wanka nyana ma yakuno nimbe fo kunye dan kan nyere dila sanan ka bojiya kuno koy an kan nyere dila de sino ni an ka karamo folo munun temena an ka karamo folo munun temena munna burusula munna sisa sunna mogol sunna na lende
sujudi yoro munum be mufassalu la sura surmauna nambe sujudi munna qur'ana sujudi yoro kera mo chama makura e jamana kono do yere bi nyinin kayre ko ye sujudi wore fara sallika munna ha parce que an ka folo mo maliki majhabila ha al mufassali sujudi yoro tula maliki kama jahbila mufassali sujud yoro tula bo an ka mo folo be ka kalantum be mufassali do kono almami betum be sura kala sura surma unde kono maliki majhabi fana la sura surma nunu sujud yoro tula bo ode ya to an ka karamo folo tunte sujud sallila kera ke kuray mo bolo parce que lutum be sura surma unde karo ka sallila ulu bolo fana sura surma nunu sujud yoro tulula ode yato jamana mogo chama sani sunna kana uma qur'ana ka sujuru yoro sujuru do sallila sunnai tunte kala sanfe sujuru yoro be yoro mi malik ma jawlo tunte wulu kala sallila ube sura surma unte kala ka soro kuma sahale iqra sujuru yoro bala ijasa ma saqa sujuru yoro on najmi sujuru yoro bala sujuru yoro bala me malik me jahbi maso sura surma nunu ka sujuru yoro ma mais sunna sahle sujuru be ke wuluye wodi yato sujuru yoro tumma do jamana in kono ya fo anana do sisa de sunna mo golo donc wala hada madin ku janton nun ko sugu fanala wa hari sisa misiri munumbe amba fo munuma bolo jigi misidu iba sura al-imami be qur'ana ba kunna me ta salla ko fa ka safuna ka futuru iba be sur duguma sura de kono qur'ana dursilaw do fana ni ba be sur duguma sura de kono min ni yere jiranti a riya a sum'a a taswitin kankame o ban sunna mo de bolo de ni ban sunna mo de bolo nan man janto nyere la nyere yira yere jiranti akamme nkanka bo ni bande bolo de nan man janto nyere la kandu sukun klasi ko do koy an kan nunum banga nyono de mbe ala dile mbale malaka du sun klasi dama ko ma be ko mi wati seraw inshallah mbe seka derso joya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambina wulni babun keme ani bi shegi ani kele babul amru بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للسان نعم جزاك الله خير أم بنا والنود حديث فلو بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهد هذا القرآن فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقلها متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية بكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فلنا بسوني ومغاني كونتوناي ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني سبا sankalo fulana bisunyo muganai ambe bako je korone golo fula masjidi salamu kono darasube imamu Nawawi rahimahullah aka kitabu kono Riyadus Salihin bab wal amr bi ta'ahud al-Qur'an wa at-tahzir min ta'ridihi lin-nisyan konni nye bondaye kinya maria iki janto Qur'ana la ni mogo min ya durusi de
i janto la i ka to ka saga ka i kana ɲina ko ni mɔgɔ min mahara durusi fana i janto kurana la i ka to ka kala wa tahajiri min taridihi linnasiyan i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana kurana kɛ cogo la kɛ cogo min b'a to n'i bɛ ɲina ko i kana ko dɔ kɛ ko min bɛ to n'i bɛ ɲina kurana ko nin bɔnda ko fila de b'a la i k'i janto a la i ye min